ya Uganda yona. Sheikh Yusuf Karure urwo imbere ni Obusiramu district y'Ibanda ubu yabari hamukoro gukurundana sente zo kombe ko muzigiti gwa Katerera umugomboro ya Kicuzi yayegita abandi bebembezo kugambira program za government na munongero hateye sente zemeruka. Parish Development Board ni program ya government yeresire kandi ne abantu bona itari bukushorora gunaka no widini naka ninga no wikibina naka kasitoboli mu Uganda. Ogwa hanshongeje nashaba abasiramu kwejumbiro mu kwegita hamwe okureba ngo nabo baganyirwa mu nahabwe ico gitererera community yitu y'abasiramu okurebeka ngo bafumbinga group kandi bakoragana n'abebembezi babo mu byanga kurebeka ngo nabo baganyirwa mu program y'iki nagita hashaba amadini ko no kugira kwatanisiza hamwe no mutuma gwa rukundo irizo batwaturi Katerera kuko twatwida abantu biji bunonga abo kuba Katerera abasiramu ne bace kuko wari binabi yaberuho n'uburi bwo wakora icyo kitwereza amasiko kurebeka ngo hata abantu bamagire icyo gukora umuzigito guri hakwirukangera Rwanda guteberezwa kumaraho miliyoni ziri kwikashanju kandi hamukoro gu miliyoni ziri kurenga 5 nazo zarundanwa Christ ndiyabarema uri chairperson wabwombeka harihe byaro kushobora harubwombeka yo muzigito gu budget itubire tusohwize ebene kora miliyoni 88 n'icweka kumariro muzigitugu na finishing byona konka twizire twafana mimpinda hinduka y'ebintu ko bitembere twasanga ngo muzigitugu gumarira tuzakuba ntwetaga miliyoni 7 nugwetaga amabati 15 mutwende nyiji 3 amaderesa 8 nebinde bikwetaga kwita abasiramu tsara mu ntebe ntibantwenda nka kapeto nungiyo kuteko mu muzigiti nitwe